U 39. čišlje novinoh Ruske slovo tižnjovnik piše o vybornej nastavi ruskого jazika u Šidze, a rubrika Našo mesta o okruglim stolje o zagadzovanju prirodi u Verbaše. Ekonomija ponuka napisi o produkciji ljeskovcov u familiji Bogdanov u Đurđove, domašnjih sokoh u ruskim keresture i kušnjirske i roboti Miroslava Soročka z Berkasova. Na bokoh kulturi i prosviti zaznačena pokrajinska smotra folklornih tradicijoh u Verbaše, evropski dzen jazikoh i druženje u ruskim dome u Kocure. U rubriki Ljudze rok i život, feljton Jagnje skapal rock'n'roll se liše do ruskoho kerestura, a tu predstaveni i Ivan Ljikar z Mikloševcoh. Mozaik čitačoh upoznava z mladu maljarku Laru Petković. Duhovni život medzi inšim piše o preslavi Kirbaju u Đurđove i perši pričasci u parohiji u Srimskej Mitrovici. Na bokoh sportu rezultati naših fotbalskih kluboh zaznačena i perša čukijada u Verbaše, a dodatok u tim čišlje domi familija dze i nove predluženje ženoblogiji.